Lekwalo la go sekega mahumapelo leo re le boneng le kaya fa a sa tlhole a letleletswe go ka tsaya karolo mo dikopanong tsa lekoko. Seno ke jaaka go le dipego tsa gore o tsenela dikopano tseo di sa atlanegisiwang ke lekoko. Ba IPC ba re o tla nama a sekegilwe go fitlha ditheetso kgalemo nae di konosediwa. Re mahumapelo ke one ya ba maloko a African National Congress ba re ba rometseng go disciplinary committee. Mme nka confirm gore ke nnete boloko ba re bo sekegile nakonyana o tla lo appeara go disciplinary committee tla ha DC e feditse ke yone tabe re jwetsa gore go etsagalang ka mabaka a re mositseng ka ona ko DC. Chauke a re ba tla itse mokwaledi kakaretso ka ga tshwetso ya bone. Ka constitution ya ANC re ha o le morongwa wa African National Congress o le deploy ko pusong tshwantse go mosebetsi wa hao tshwantse o regulate o tsamaisiwe ebile e be dithata di fiwe mogatle be ona o decidang gore re expecta ro etseng o se ka etsaeng. Fela go bao ba dumelang fa kgato ene e tlhotlheleditswe ke sepolotiki. Mr. Supramamopelo is winning a lot of support at the grassroots level, and he has a fierce competition going on with Chauke and Nono Moloi. It is quite clear that they will do their utmost to isolate him politically, maybe justifiable, but clearly there's also a lot of politics behind it. Maiteko a go ikgolaganya le mahumapelo ga a ka atlega. Patrick Dintwa, SABC News, Brits.